puilano ajagani sub inspector borong Direndra Dev Burma buku Basuna Dev Burma no saka nung thanao Bibas Sarkar bai Biki Devnath ni mungui FIR taklaidi borong nung rang demand klaidi 2 হইতে 2.5 লাখ aboni bisingo 1 লাখ টাকা মতো nung adai খাইমান্নাই nung jodi samohai business khalaiyakhaiba ব্যবসা khalaiyakhaiba ba obo haike nungni jiban boro thaiya hanga nungni busai busano budike nung aramo tori mannai sujog subida ri mannai sob সময় nung mo business no mudutondi mono tayakasini henei bukuk borom jungna bora lasi murika Basuna Dev Burma aboni egincho Basuna Dev Burma saka nung kaisa public servant kaisa police victim tabuk rangsana ni sanya mutual nga ningya cash withdraw khari ni khaya abo ani byapar victim ni byapar nei bo o sub inspector Direndra Dev Burma no kok ofili saka aboni ya golo thana ni boro babu borong manang Surosen Tripura bo niji statement naharika Devendra Riang second officer bo hungai o case ni ayu afro victim je samani bo lekhapora krui bo je sago kalaimani apano saka haifano jong chai tognai naimani bisingo FIR je bini sago kalaimani bai je suimani gothogya haini bage bo tini mungia kamini kaini society ni thani kaka lai thangnai 4 তারিখ 1 মাস 2020 অদিনে ফাই bo sapai gasino bini bibiron je sago kalaimani a jagao civil society tai subrai swalong society mungia kami amsaini thanao thangoi chaitogui naimani bisingo thikthina obo hai gothona chotto proman manka a jagao borong manang osi mungia kami PS ni Surosen Tripura bini saikap bo baithang singmai kok salaikya victim soho ajorabo Direndra Dev Burma sub inspector bono ringi nahaka a jagao Direndra Dev Burma bol sikar bo khlaikya victim no tai a jagao borong manang osi saheb saka okra hisabe bol saga hengeba bono nakari didi hinka henge tabo je victim bini naharmo osugno bosudo justice nayo niyajo bichar nayo niyajo bichar je sinai nungnai bono ridithun logi tongthun neibo lukurna kokosaran ne bisingtoi jini kaini society chaitogui naimani bisingtoi jongbai bo আলোচনা নাই bisingtoi borong manang Direndra Dev Burma sub inspector ni egencho bono je thanao lasi muri mano tuiyoi thangnai 6 তারিখ 1 মাস 2020 odino sarik ni 7:30 tamani jorabo khowai jela ni borong manang masang SP boni office thangai sing sakat SP bai kok salaikya memorandum submit khlaikya kaham respond dikha kaham asas rekha haifano tabuk sak jora tini pray 9 তারিখ thanga 21% je chakmaga to Basuna Dev Burma je victim ni nago phayui wai nei wai tham borok dol dol khe tubui domgiri phaikya homgiri phaikya abo ang samani khogya victim abo hage sajak aboni ya golo police no call khlaike police thango kintu nok bai haselya gana gana na boro rekri tongo police boro arrest khlaiya